Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesus Kristo. Adi na kita, hani karohaan, kag usa nga Domingo han katuigan. Ako, his Sister Joy Ingrid Montes and Daughters of St. Paul, para hanya na nga Gospel Power hawaray-waray. Niya nagsiring ang mga namamati nga iya mga tinun-an. Makuri ini, hinudawla ang makahimo pagkarawat hini. Tungod kay maaram ni Jesus nga nagmurutob ang iya mga tinun-an tungod hini. Ginsiring hira niya, napakalas ba ini ha iyo? Ano dawla kung kumita kamo han anak han tawo nga nasagka ngadtuhan iya pinatikngan. Ang espiritu ang nahatag hin kinabuhi, samtang waray pulos ang unod. Espiritu ngan kinabuhi ang mga pulong nga ginyayakan ko ha iyo. Kundi diri natuo ang iba ha iyo. Tikang pagod han tinikangan maaram na hi Jesus kun hin-o ang diri natuo ngan kun hin-o ang maglilingo ha iya. Ngan nagsiring hiya. Tungod hini ginsumatan ko na kamo nga waray makakadi ha akon kun diri iniihatag ha iya han akon amay. Tungod hini damo han iya mga tinun-an ang nagkabalik han ira na hiaraan na nga kinabuhi ngan waray nahira umupod ha iya. Ginsiring lugod ni Jesus ang 12. Karuyag ba niyo magkabaya liwat? Ginbaton hiya ni Simon Pedro. Agaron, kanay man kami mapagkadto. Ada haimo ang mga pulong han kinabuhi nga dayon. Natuo nga natapod gud kami nga ikaw ang baraan han Dios. Kung namati kita hinmaupay hansyahan nga pagbasa nga ng Ebanghelyo, makakasiring gud nga kukurian kung ano ang pipilion. Ang duha nga barasahon nagpapahibaro, mahitungod nga bagahin lambong nga diin nagkakaada hin alternatibo ngadtuhan Dios. Nga diin ang usap pwede bumirik, pahirayo tikang ha Dios, nga diin hiya manmimiling og magngingin sayod kung ano ang hinungdan ang kinabuhi haybang aspeto. An maghirimo ginhimuan hinmayda plano ngan disenyo para han aton ngan kita mahiusaha iya mismo. Ngan diin masasabtan ini nga pagtampo matutuman hikita na okoy hinmayda pag-abat nga diri kompleto ngan diri pwede abunuhan hinbisan ano. Hapag pipili kun hin-o an aton pagsiserbihan nga ibang mga Diyos-Diyos. Panigurado gud ito nga amo ito andalan han pagkauripon ngan karautan nga dadangatan. Kundi didahan pagserbisyo nga dahan usa ngan tinuod nga Dios. Amo ang pinili ni Josue nga nan iya pamilya. Nga amo ang nagdara nga naggiya haira ngadtuhan katalwasan o gan kabug-usan han kinabuhi. Ang mga pulong ni Jesus, didahan Ebanghelyo, amo ang nagin makaurulang para hadton iba nga mga tinun-an. Sanglit ang ira iginpili amo ang pagbuliw tikang kan Jesus. Pero hi Pedro o gan iba nga mga tinun-an, napukrat ang ira mga mata, ngan tinmuod nga amo gud adto nga mga pulong ang nagdara ira para hira mahitampo ngadtuhan Dios non. Nga diin hiya gudla ang makakapuno han mga ginhihingyap han espiritu nga tawhanon. Adto mga pulong diri ini para han utak nga masabtan, kundi han kasing-kasing nga matatapuran.
An pagtuo amo gud adton magpapadara han kamatuoran nga diin ang tawo makakasantop. Ginoo Hesus, buligi kami hinpamati, haimo daw imo mga anak. Nga diin amon makukuha an kasimplihan, han kasing-kasing kontrahan makuri nga pagsantop, han panhuna-huna. Amen.